ithempeli engilona ithembekana ayibonga inkosi. Ngizicela ukuba mfishane bantwana baNkulunkulu. Sathi masizwa ngobaba bekhuluma indaba kaShembe. Thiwa ePhakameni umfundisi wathe mayilele ebusuku. Wasebona inyoni enhle iphuma lapha esibeni kuye. Uthi yaphuma yabaleka lenyoni. Yazi yangena phakathi esidulini. Ethi uyayijaha uthi yayibamba kwakhona ukuyibamba lento umfundisi wenkosi. Wasehlala umfundisi yasimudla lento ngaphakathi kuye. Ukuthi lento enhle kangaka ibekade iphuma le nyoni ebalekile yaze yongena esidulini. Ngangayithola le nyoni. Wasebuya esekhuluma nozakwabo ngoba kuhle uma ubona ukuthi khona ushayise khona noma khona into osungayizwa ukuthi isakhona wokhuluma nozakwenu ayibonga inkosi. Wasehlala phansi umfundisi esebuza kozakwabo bathi yazi ngithe ebusuku mangilele khona inyoni ephume lapha kini yabaleka yazongena esidulini angitholanga le nyoni. Bathi abefundisi ayinkulu kakhulu lento ngesikwazi ukuyichaza. Kodwa kufanele sihambe siyoyibuza kumnikazi uShembe noma uwehlelwa iziphi izimo uyothatha into luguqe ukuthi Shembe ngahlelwa izinto ezibi kangaka. Khona izinto ezidinga uShembe ezingadingi umngani ezingadingi abantu ohamba nabo. Khona izinto ezidinga ikhona lakho nekhosombe ukuthi unikeze idolo ukudla kwaluthandaze uthi Shembe ngahlelwa izimo ezibi kanje. uNkulunkulu uzokuphendula ayibonga inkosi. Nalo baba umfundisi wahamba enkosini. Thema efika enkosini wasethi baba ebusuku lele khona into eyenzakele ngiphupha inyoni iphuma kimi ngayibona yabaleka yazongena phakathi esidunjini. Thema isingenile esidunjini angiphinda ngayithola. Ithi inkosi yasePhakameni umfundisi umntwana ngesikhathi ubhabhadiso lowafa wena akasekho ku usungumuntu uphaqa. Khona abantu esinabo maNazaretha uthola ukuthi umuntu usekhuluma noma yini endente eyihlazo bese ngayisaba kanti umntwana lo kathe bhabhadiso akasekho kuye. Kodwa inkinga sahlezi nabo phakathi kwebandla yibo laba baxova ibandla ayibonga inkosi. Ngelinye ilanga insizwa khona la eyayihamba iyangale empangweni ezweni lakubo nenkosi uthi ngiyayikhuluma le ndaba. Ithi mayihamba lensizwa ithi ngaphesheya kuwela umgwaqo la kufanele kumi robot uma livala irobot nazi imoto ziyadlula imile lensizwe ibona umuntu ongaphesheya uma icika amehlo iyabona ukuthi lo muntu wasamncwaba eminyakeni eminingi edlule. Ilensizwe wangakithi lo muntu ngangikhona shemncwabeni wakhe. Ithi ngihamba ngathula ngalinda sadlula imoto lavala irobot. Ithi ngabe sengenza kahle ukuthi ngifuna ukuqondana nawe ukuthi uma ewel khona la eThekwini ayibonga inkosi. Ngoba sikhuluma indaba lapha eThekwini. Ithema esewela wasenza short ngifuna ukuqondana lo muntu wathi base bebona base beyabingelelana uthi ngezwi inwele eyishaqe ekhanda uthi kwazi ukuthi ngikhuluma nomuntu okade ahambe emhlabeni. Uthi lana hawumfowethu ufunani lapha ngoba emngcwabeni wakho ngangikhona wena usekho emhlabeni. Ithi lona hayi sikhishiwe esihogweni ithi ngasikhathi ngifa angiyange ezula Shembe kodwa ngangena esihogweni manje amaNazaretha esihogweni ayashoda yingisiphumile umhlaba wonke ngisho kwaZulu ngisho nakephi uthi sikhona sikhona umhlaba wonke ingakho amaNazaretha exabana kangaka ngoba siyashoda esihogweni. Asihlwelele amaNazaretha ukuthi ngomhla uphela singene ezweni kaShembe ayibonga inkosi. Ngiyagijima kade sisemagabheni uma sifike emagabheni bantwana baNkulunkulu khona izinto maNazaretha ezisehlelayo kanti kuvuka izolo lethu izinto esizenzile sabe sesiyakhohlwa singakabhabhajiswa ukuthi kunamaqala nezono esishiye emuva sabe sethatha lengubo sangena salandela uShembe sakhohlwa izinto esizenza izolo. Namhlanje abantu bavalwe izinto abazenza izolo. Uma sifika lapha emagabheni ngikhuluma nomnye ubaba osemdala kakhulu obaba uthi ngiyayithanda inkolo yobuNazaretha nganginazaretha ngikhuliswa ngobuNazaretha ithi kodwa ngabe sengiyaganwa ngase ngiba nengane ezisikhombisa uthi lezi ingane ezisikhombisa ngalokhu sihamba ngawani emhlabeni ithi ngihamba enkosini ilanga lamalanga mangifika enkosini ilanga ithi inkosi ibusise ngilibika udaba lami ngishonelwa abantwana uthi kwasala ingane eyodwa ithi into engithola unkosi ngibusise kuphela.
yasala naleyo ingane enganeni ezisikhombisa yagula lengane ithi ngihamba athi baba umntwana enginaye useyedwa uyagula uma idlule emhlabeni kuba sikusele mina nomkami yaphinda inkosi esephume yathi inkosi ikubusise sokuyinhlanhla inkosi uma ikululekile yathi yenza njani wenza 1 no 2 no 3 ayibona inkosi ithi yena ndoda ithi inkosi asekuphambene inkosi ikubusise ithi kodwa yagula ingane yadlula emhlabeni ngase ngiyakubaba athi baba idlulile umntwana emhlabeni yathi inkosi ikubusise ithi ngase ngikubuza ukuthi kanti inkosi ikubusise usho ukuthini kanti usasala sibabili nomkami uthi nomkami futhi naye waseshajja ukugula umkami kanti kunengane isikhombisa sasele sibabili waseshajja ukugula ngase ngihamba ngenkosini ngase ngiyabithi baba lapha ekhaya ingane seyiphelile sengisenonkosikazi na unkosikazi akaphilile uyagula ithi inkosi ekuphameni inkosi ikubusise uyasigoduka lensizwa yahlala yanakela umkayo wazi wadlula nomkakhe emhlabeni uthe esedlula umkakhe yasiphindele enkosini ilanga yathi baba ngafike ngabika abantwana ngabika unkosikazi na usehambile emhlabeni sengisele ngedwa kodwa lokhu uthi inkosi ingibusise ithi inkosi asekuphakameni mntanami uyafuna ukwazi ukuthi lento ekwehlelayo yenziwa yini ithi hamba ngizofika kuwe ebusuku ulele njoba sengiyakuthatha uzoyibona into ebulala isizwe sakho Insizwa ngabe sengigodwa sengekhaya ngase ngihlala ekhaya ilapha emagabheni lo baba usemdala uthi lo baba ngase ngiyahlala uthe mangihlezi waphela insuku ezintathu sema iphela insuku ezintathu ithi yafika inkosi ilanga uma ifika yasingivusa yathi mntanami sengizokulanda uyafisa ukwazi nokubona ukuthi ingane zakho zabulawa yini nomkakho wabulawa yini uthi baba ngiyafisa uthi le ndoda uyangithatha inkosi vuka esithumbini sami ngasibona isidumbu uthi sahamba ibanga elide nenkosi ilanga uma sihamba ithi sasangena esimobeni uma sifika singena esimobeni kunezimoba ke ngala uma sifika phakathi ezimobeni ithi yahamba sahamba phakathi magebulo moba uma sifika phakathi magebulo moba ithi ngafika amathambo ithi inkosi asekuphakameni ilanga lamalanga uyayibona uthini lena uthi lona baba ngiyabona ithini ithi amathambo ithi uyawazi ndamathambo ithi lona baba ngikwazi ithi inkosi ilanga yasikhipha isandla yasiphendula isandla ngesikhathi isiphendula kanti siya wakhe yawaphendula amathambo aseba umuntu kanti inkosazana ekade Nazareth usithi inkosi lo muntu yamazi uthi yebo baba ngiyamazi uthi umazi kanjani uthi hayi ngiyamazi nje baba ngoba nathi insizwa siyaqomisa silapha eThempelini sihlale sizelana sihambe siye emhlanganweni kanti sifike emhlanganweni sinepoint sineyintombi zethu kodwa umuntu uyamboza uyazi ukuthi wena unentombi yakho lapha khona into engingixaka siseThempelini uthi uyawubheka uWhatsApp umuntu online kodwa useThempelini isithi inkosi uyamazi nomuntu yebo ngiyamazi yasimkhulumisa ithi ke lona nanga umuntu oqeda isizwe sakho oqeda umndeni wakho khuluma naye ithi le nkosazana wena ngesikhathi ngiyinhlalisa ukuthi mina nawe ithi sathandana mina nawe ngalala mina nawe ngesikhathi sengiyisolo ukuthi sengikhulelwe ngakubikela wathi wena uhlangene nesisu ithi ngasabi ukuyibika le ndaba ekhaya ngoba ngiphoxa abazali bami ukuthi ngiyinkosazana ngingazi ukuthi isisu ngizosikhomba kubani ngoba nosusiphikile baningi sihlezi nabo asiphikile izizwe bayagida kodwa sigida ukuthi asiphikile eNazaretha ithi ke ngaleso sikhathi ithi lona ngiyaxolisa ithi lona hayi ngenze ngikuthethelele uba ngakuncenga kakhulu nami ngithi ngicela ukuthi usivume lesi sisu ukuze ekhaya saziwe ukuthi sesingabani ngangifisa ukuthi usivume abazali bami bazi ukuthi mina ngangoni wapi kodwa wena wangiphika kunjalo ithi le nkosazana ngahamba ngabe sengifuna umsebenzi yalikhomba lensizwe iplazi noma ihlathi la kade kunesiboba khona ithi le ndaba yenzeka lapha yana mangibona le ndaba ngikhala inyembezi ithi le nkosazana ngahamba ngayofuna umsebenzi eBhunwini ithi ngabe sengiqashwa ukuze ngikwazi ukondla mina konje nengane yami ngoba ekhaya ngabe bezuwazi ukuthi bangondlisele ngane nami ngisondliwa futhi ekhaya
yasihamba lengane yafunile umsebenzi yabe siyawuthola eplazini kodwa manje ine-stress ukulesi sisu iyothi uma isikhomba kabani iyosikhomba la isiphikwe khona ithi le nkosazana ngase ngisebenze eplazini uma ngisebenza kwase kushaya isikhathi la kufanele kuyochelwa khona iy'moba ithi ngase ngibone upoison ukuthi yabona lo poison iwona isixazululo ukuthi ngcona ngisibulale uthi ngase ngifike eplazini ithi ngase ngiyawuphuza lo poison these ngiwuphuzile ithi impilo yami yasiphelela lapha ithi mtimbawa ngeke ngize ngikuthethelele noma nawe ungithethelelanga ithi inkosi usekhuluma nenkosi ilanga uthi baba ngisacela ungithethelele ithi inkosi ilanga cha mntana mina nginakuthethelela isoni wasenza kulona intethelelo yakho uzoyithola kulona ithi lona mina ngeze ngikuthethelela uma uhamba nangifuna uyoboshwa inkosi kusenikuzwile